So yeah, baphikisana ke laba bayi-2 uyabona. Kwathuleka kunyana ke mababuya kwathuleka nyana makaceda ukuthi lo munye mtubuli lo munye athi hayi ngumthele ngesidi ayi phela ngibaboni and angazi nokuthi le acid izoqala itheleke kuphi kanjani already sengizicabangela mina uNkulunkulu wami ukuthi hayi sengilindele nanoma yini yabona yazi ihlathini imvula iyana ihlathi nalo liyarasa yabona ngisezwa kahle yabona but ngizwe imoto mayihamba yabona hayi ngenhliziyo yami ngezwe ukuthi ama nakusana muntu la ehlathini sekuyihlathi nje elirasayo because nemvula iyana yabona kwaba khona into ethi ayazini yenza iplan manje yabona because izandla zami lezi beziboshwe nje ngama cable tie 2 because ngikhonile ke ukudonsa yabona i cable tie mos lento le mawuyithi nje kancane iyaphuma yabona ila ngibone khona ukuthi labantu abasekho la mele ngiphume la ehlathini manje yabona